Oke, selamat pagi pemirsa. Ini kita di Stadion Depok. Kegiatan mulai ya, di pemakaman almarhumah Marta Bane. Ini sudah persiapan di lokasi coba. Pilih jalan-jalan. Spill almarhum. Mbak. Tabe lah kita sama-sama bila kamu anakku lah mikir atau mikir kota nah minta rumah minta mato lantang ke den mitiro di babangan le sama kona tatiro suku tu lokasi jadi kutu lepa matira komin arahkan ini bapak kota mi buku ke den mi rampo. tamu yang datang pemirsa.
Nggak tahu ribut kemana. Jangan asli lah. Nah, andaku, mana begini? Minta. Tengah hari, budar kan sini. Kan, waktu menetar kan dia terakhir. No, kamu tamu orang persen. Iya. Ya. Saya tahu di ujung pemirsa. Iya. Tidak bosan kan kita ini. Kita berdiskusi. Temannya tuh di Iwang filminan lo. Jadi mati mo. Ya, porque yung manano ni po. Lo ka sudah mati pag kami nakarong kamay na. Tidak ada
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalimana laku kua salama ramposi bumbung bating masake tutun sitan de Mario diong balaran nampana kamarandenan lantai liri dapan dari bolong rampotongkon untongkon nian lolekona sungi kulak makairinna indo dipo indo nenek dipo nenek turok reto matindo dirundu dahulu patiras sangkana lantai kulak ma Allah tatemo si turuk kente kena batun na kulak si panglolaban ombok na sulo padang la kubu kayu la randan di punukku la kubu koran kalu dende ide darak di lengkoli laku lalang ala sumbu ngampun mau pakna anak anak yang bungsu nakianakan solat temak rabut awak angga temen punan nak makalima na tomak totok lantai padang nani bendan dan rambu apinna belanna ladi pamatua induk ladi pamanok karurungan katongkonan tak kita mintuk mas solanasang apa dolo dia main lagu gua tabe rokok tindan tingayo makarai ini kamu tangan dan mata tok nate tondok angga balimbing kalua nate padang di patua balok di gente to di patoruan namde to di patoruan indo lantai padang di rantai mendorong diri na padang di rantai pao inde padang na patasi kidainan na langkap parani tondok di pepali sumna umbu si manesungan malabi na angga pantara na aluk na puwang taong patikin bong aluk melaw langit taong pagkumararak sangka lasang turun di batara to bentan patutukang biya tunan na patetang apa sulo-sulo iya to dituro taba lamay kong kunan layong na to sang ilusan gore-gore di gente to si kambi sa leko na aluk to di poteno-teno orang o ngarandan di puno na pandita sola majelis gereja tua pastor dewan stasi alim ulama tabe esungan makaray na angga to di kundo naman araw to di tendeng na paisan manarangon dinting idunto pandai ula pala paitanete tololong minda kamaran na to saruran sa ada pundukuna to bangka dipilay lasa lante tangga na tondo kalangan nung to songko di si palelian di gente to si kandi bose bebose na lembang to maparenta tung kasanan na tabe esungan malabi na angga kayu galan dona tondo lambak layuk na pangleon angga barana makuli pindar rara makdodo bambalo angga
tadi pamatua induk tadi pabano karurungan lagi mbak lamai te padang ni dendam merang buah pina inde tondo di borong apa daya dan sigan narante tondo dipilih langsa di tondo buah matasa tondo ko maririn natallo tondo tipa dua bure mayang lepong bulan tondo di sesiarusan inde bandan matarik kalau liliina padang di Toraja Utara tipa padang di rante pau milik narante mendoro lagi mbak paraton dan karobi na nalili bisa laban atau mau diba nuwa di toke di tage-tageran ni tongko ng diang ini lagi mbak padang tiang kalangan na toraw padang di barutku iya padang nasya ni sedainan na natumuanin tondo nataranak ipo tokula pula di perendo tondo tipas saligaya na pipal iling bulu londong sumomba pempaya alo lagi mbak batu bila-bila panalembang dolok lebih bulan pelikuan tutusan dakalua makalimana siman lako kita mintur terampo masora nasang anggaran potong konsipa kata narakang iyong balaran ng pana tomasan na maloto lante ini nakabalandenan rampotong kontudo makikilang basi kung isuli pula magkairin na kung konyo oleh ko na ibu ini dirung buka dulu pati rasa keadaan itu lama Allah Tuhan lagu kurang dua kalau bangaran Pak Duka sini paling besar akan Pak Kodo ini dan keluaran dalam lagu tete ulangan paling panasnya sambut pembaruan nih katong konan pagi pemintu dalam makan bantu bantu jimpa di rumah pangalin badai wajib laki itu untuk sanda kalua rampo untung bunyi Allah lekok na indo indo bilang natambang rasang tak tanah berdokan palikuan ada tanah tala dari itu ini sangka dan huluan anggapan tarana kana padang dinanggala paluluan para tuan dan karopina rampo betanda mali umpama tua itu umpama karulungan rara makamban umpodilukun dukutang sipiaderan gunuan namanda rara makamban pintin dukutang sipiaderan lamanda sipuri lau kanuan ini lakon tongkira kobalaran nampak na kamarandenan sang linderuka sang dalindona pembuatan talisan makarayana pantaran padang di Jayapura Todio Padang di Papua pembuatan nalikin dari Katun Nakula ala na Indonesia rampotong pamatili akan dari bolong siaya pelambang sinalu barang panggunaan anak tua apa terpuna panang dari isang puluh atau tidak dan dari bulan Tuhan potong pertama ini akan dari mulai lagi dua lagi kita penamaran apa atau makinan diame kata si video perhatian turun atau wasan dan potong dia lagi kita si video itu sinang terlupa tangga bulan mau si pangatu ibu sebagai karungan dia sampai lembaran dulu susi ada nenek sangka di kota rumah semua lakukan tongki sang orang pintu sampai dan lama-lama si pangatu ibu dia berlalu apa sang kabulan pangan ibin dan niada anak kawan tangkian seru asal negara seluruh di sana melakukan pondok
Kami tara kamu kumpa kang suruh dalam ibarat atau kawai itu karcis na nabase tayo to karcis na pare kawai tayo karcis pa ito. Dito ang mga dibukada di Sulu lah itu sampai betisna kasih. Tapi namanya mau order aja tabe ini dari sini lepas. Tidak ya tabe ya. Oh. Tersiara kami ke Masura, dia Masura kami itu. Iya di kami itu ditugas ke Masura. Ina baite, ina deriva, no baite itu, pepa, pati makan itu anak mati. Lepas itu, yang terbaik, deriva terbaik dan itu. Abit ko. Kailan komentar mo. Komentar sampai jawab mondon. Laban palet. Kasih kau punya nama itu Berit, BR saja. Kasih tahu alam. BR, Berit.
langsung. Mari kita tutup. Oke, ini di pasar pagi bosku. Ini Om Kimi Kota teh. Pas di pinggir jalan poros di Japal. Depan Mitra Lungkang. Jemat pasile itu tuh, sayang aja deh. Ini jemat pasile. Kalau tidak salah. Ada jus kue apa merebut? Budaya di pakai di kota. Dari sana. Coba nelen mau bikin. Yes. Kami pergi itu kamu sulu ko bato nak tumate. Pindah baite. Baina Mama Nando, Jomai Jayapura, Umbatu, Bapak Peranda. Murid Indonesia bahasa apa ya? Nah, kenal pelate loh. Tiru deh, tiru. Mintain kopi ya. Lebih pergi. Pindah baite. Baina Mama Melda, Pak Dinoran, na ban anak tumate. Turun lah. Pindah baite. Baina ni Aurel Pumanti, Pamuju, laban itu anak pemate. Pindah baite. Baina Mama Lodi Makassar, laban itu anak pemate. Pindah baite. Baina Pak
Baik na. Kita baik deh. Baik na Papa Brian, Eddie, Wamena, laban anak tomate. Kita baik deh. Baik na Papa Torante, Pairing, nagkalapinan laban Papa Tio. Kita baik deh. Baik na Papa Torante, Pairing, nagkalapinan laban Papa Palit. Yo, kami masih ada masura ya. Bendera apa namanya? Anton. Yopi. Ya, itu. Masa nanti kau bilang. Pindah Papa Yopi. Pindah Papa Yopi depan Papa Palit. Baru liga menjelang bahaya di Rantepo ini bosku, di Pasar Pagi, jauh pergi kota. Pindah baik deh. Pindah Papa Gino, Tokarau, Patu Pong Prada. Pindah baik deh. Pindah Papa Ain Tokarau, Patu Papa Tio. Kita bete, kita papain, kalau aku Bapak Kores depan itu. Iya, Pak Bilal Kores, sama Bapak Kores jadi pemimpin makanan tadi. Yo, tasir lagi suruh nasa, kita ke Perapo, disuruh di pos. Ini komentar itu pos ini di belakang kita mungkin.
Salam semua ini. Sudah. Kita lagi pergi sulunasan di Abu Suluk anak otomatis. Entero ini lagi sampai. Bila terong deh. Terong na ni Aurel atau pemati Jomay Mamuju laban itu anak pemati. Kita lepas terong na pengoral Jomay Mamuju laban itu anak pemati. Bisa memberi pasir-pasirnya saya masuk ke tidak lah. Terong di pakarama aku main otomat pada menimpa dulu. Ya kamu sulu orang otomatis lah kata pasusi bite supaya dah ada muda juru batak tadi main keluarga larap apa main mikir perlu kami nandolo namin tama aku pernah saya nih itu pos keluarga ya jadi bisa taruh berkailan tahu dulu baru kok aku bisa lebih tahu Baik dari Alda Makassar lawan Minggu anak Rumate. Oleh Pak baik dari Alda Jomay Makassar lawan Minggu anak Rumate. Aku pilih. Halo Kak Desti. Oh, laptop Yo, taruh kamu ke toilet tak? Oke, iya. Jadi itu nak bom. Taruh mama ko beri ada daya mau tahu. Taruh mama. Siapa main dia malah dia. Kiri. Pindah terong deh. Terong dah neipan. Lambai nanggala pasukan. Nah, Pak Awai Matan, Pak Tunaban Minggu anak pemate. Yo.
Jadi masalah kok ada keluarga sampai alasin atau boleh tiru gimana lah gitu. Aku menamat sini tiru. Kenapa lama itu kamu? Iya, tabe la kita seorang santa passion kui kamu korban tuangku. Dua lalaman bola kudan dan tanah sang apa gantian makarai ini. Kamu angkara ramakan bantu potong kon tamate lilina kamadatenan. Rombongan kampung rombongan nane Ipan yang gala masukan rampo bakwi matang. Rombongan nane Seril Tagari Balusu mempatu lako siambe na Palen. Rombongan nane Palen Balusu mempatu lako pong Britney. Rombongan nane Palen Balusu mempatu lako siambe na Laras. Rombongan nane Palen Balusu mempatu lako papa na Parada. Rombongan nane Palen Balusu mempatu lako pong Palen. Rombongan na papa na Belva Balusu mempatu lako pong Palen. Rombongan na papa na Torate pairing ng gala penanian mempatu lako papa na Palen. Rombongan na pong Torate batu pairing ng gala penanian mempatu lako papa na Tio. Rombongan na Mama Melda Pak Tinorang mempatu lako anak Tomate. Rombongan na ni Audel Papa Anti Mamujum mempatu lako anak Tomate. Rombongan na Mama na Lori Makassar mempatu lako anak Tomate. Rombongan na Pa na Brian Dedi Uwa mena mempatu lako anak Tomate. Rombongan na papa na Ail Tok Karau mempatu lako papa na Tio. Rombongan na papa na Ail Tok Karau mempatu lako papa na Kores. Rombongan na papa na Gino Tok Karau mempatu lako papa na Parada. Rombongan na ni Alda Makassar mempatu lako anak Tomate. Anggara makan gantungan kamarampak bukan biyosan tumpak gantian makarai na Biti suling kararano na yan mapak na tugatong na diyo balaran ng pak na kamarandena yang telina panda di bolong. Angga tono ko'y melolo na lamba to ni sungi kurapang na day-day. Banuan na pa tagari ang pimpong tongkonan na pa pararukan to di po tao bunga lampadang dinanggalan no ko'y tongkonan. Malangkaon ni sungi sungan madao penanian tungkasanan na. Iya tongkonan di kasiri dato iya banua di katumpak ampu hembang. Iya tongkonan langi kalula na padang dinanggala. Angga tuna tuwian na tongkonan penanian undi sungi. Masalo ko batuna. Kau korang lampadang dinanggala rampo tibas sumawa tamatelili na panda di bolong. Siang maralamba sudah lebarana. Todi kasiri datu todi katumpak ampu hembang daya pada di balos total dia lah bokok na tang di hembang tingayona. Raya pitalen do roko paki marin di pala langam paki makulang utaruno. Dalam na kamu mau karai na pada di kalumpang. Kamu mau ampu hembang na pada di balosu. Kamu mau total dia lah bokok mi kamu pantaran selen silenden. Paluan sari tabulan dan pak tembeng do tiangi. Total mi kata mi kabolo umpas loeran dandanan sangka. Daya padang di balusu. Rampotongkong sola sambo bokona. Tamatili na tanda di bawah na timbang balik painan maluangan. Pelan na manarang kiumpan dan bulo sa lampa. Pantaran na padang di balusu dari tomang tawatalu. Rampotongkong makalima naraka pantaran na padang di Mangkasa. Tudio padang na Sultan Hasanuddin. Makalima na pantaran na padang di Wamena. Dia padang di Irian ia tendang pemasapi ia dainan makam tipik bayi torat tendang ikan dalena lalina Nusantara rampotongkon tamatili na pandari bolong siyo kalamba si barubagana pantaran na padang di Tokarau hili na padang di Palawat daya padang na Kumanao ia dainan na datungwane Tondo na sa ito ke bangke kila tunna palututong matondong tanahela tosen na bunga. Siya yung kalamba si Barubarana pantarana na padang di Mamuju. Angga kamu gaya labi na tondo nara sa paduanan na mamalipong. Rampatongkon sila to sambudo komi. Rampong tongkongnya lalakonan musungi kula makayon na. Hindi tamarambi sumpusuka na hindi di po indo laku kuwa. Inde di po inde nenek di po nenek din mo gay inatang mama tangura pamulong mata matindeng kong tulak mo ni maalala ng kong karutan na rin
serba-serba si penting si solo-solo si lelenan anak-anak dian bungsu nakianakan ganda musuh nakendengenan ganda anak-anak dian bungsu nakianakan umpaliu balik kudanda umpasombo ada kaborona lakuin rekomendadianna laku nene kaborona kabe kamu gayang labi inaton dohara sapa dua dan nababa malepon solato sambodokomi kalindu garakuralan ng palat kamarandenan katin minggu mapapa mo diyo rantian tuyong na tumas siyang damalutong bilang nalaganto pakilisipan na tuwing bugsipan ng karungan kumara po talang sipan na tuwing bugdiyong sa pelang baranggo. Saya ngayong tulo. Minta hati dong teh. Ini udah lebih sih. Mataku. Dedong na palit dapat. Dedong na palit dari Batu Pongkranda. Batu Pongkranda. Dedong na palit dari Batu Pongkranda.
Yan tadi na ala di ralat kurang na may nakala wa ito masok. Pumuli. Pindah tiro ko. Tiro na Obi lang may nakala wa ito masok. Upatu itu anak mati. Itu lepas tiro na Obi lang may nakala masok. Upatu itu anak mati. Dapat Benda ni palit belusu Batu Bapak Laras Dapat Benda ni palit belusu Batu Bapak Britney Benda paling balusu Patu Bapak Britney. Kita baca benda ni seri Nagari balusu Patu Bapak Palen. Benda ni seri balusu Patu Bapak Palen. Siapa yang kemudian lalu itu kamu bagian surai. Ya. Bahaya tinggi terlewat kali. Ya, itu ini barang yang di bahasa surai. Dah baik. Benda nenek Bobi lemai Nanggala masukkan laban itu anak mati. Benda nenek Bobi lemai masukkan laban itu anak mati. Maka oh iya. Depan dapat benda bagi Nelita lemai Nanggala malenong laban itu anak mati. Pak Awal mata Pak itu ayah sama mereka. Benda nenek Linda Rame Nanggala Maleno Patu Minto anak mati. Pak itu Rame Tuan Pak itu Awal mata. Ya. Makasih kami surat ya beres. Nah, di parapo ako kilometer sarana sa parapo patagdes dulu. Ya may patuan si Pak Caramelo komite may ako ni Pak Torak Kamate. Obi papatui bisitakan ni mane. Oleh basi Matara. Depan, boleh depan. Kita baca. Baca nak nesari lambai Nanggala. Pak Awai Matan. Baca nesari lambai Nanggala. Pak Awai Matan. Ini siapa? Kita baca. Baca Papasari lambai Nanggala. Pak Awai Matan. Jadi aku ni na nesari na Pasari. Jadi dah dua bayi. Ya. Ya tiba kita sampai pada saya. Ya. Ya, pada
Sama Bapak Riki. Ya ini. Hindi pa. Ama. Turay. Dapat eh. Benda papari kita betul lulipo. Laban minto anak tomate ba ito na pintura. Benda papari kita betul lulipo. Laban minto anak tomate ba ito na pintura. Isa pa. Turay. Hindi aja. Benda mati isiman na magkalulin po. Laban minto anak tomate. Ito na pintura. Benda anak na isiman na magkalulin po. Laban minto anak tomate ba ito na pintura. Kasar kami sudah. Kalau marah, tidak. Bapak Yuris di Kelurahan. Hindi lang ito yung ujung bang oke. Ya. Ya, ini Pak Nisa. Baik, dia kau nak maksud. Minda baik ni. Benda Dr. Immanuel Alparai SP OB Jombay Wamena Umpato Papaaras.
Bain na Dr. Emmanuel Aupray SPOG Jumay Wamena Umpatu Papalaras. Hindi kami tutup basura. Tasakay din dito. Hindi tero na pengoria yung mitondon umpatu Papalaras. Tero na pengoria yung mitondon umpatu Papalaras. Suray lang. Makasar ng surat ni. Oke, mantap. Bisa apa? Inatero Teko na papauya Lomberan dan batu Umpatu papapalin Teko na papauya Lomberan dan batu Umpatu papapalin Makasih surat. Oke. Patirun di nanti keluar kan apa anak tuh. Makasih bisa gitu betul. Umur 9 itu. Sebab bisa man isa. Tamlar pa itu. Alay dako. Tontonku bayanan PKKB radang kusoyan pesimanku. Mako kamu mintu te torang putongkol lantai lili na panda di bolong na taranak kinde luba ba malimongan naloluan inde daenan katubangiran laku kuwa mintu komi kupe katabe isilele komi kupe simani situru pasanan tengko diobata di kalemi bak gitungka misolana sangku kasiri datu kuka tumpak ampulen bang komi mintu tetoram potongkon laku kuwa tabi tala tiram dan tua mitala lipa parayami kiri pobe matukan tu di pak gantianan makarayami kiri sabuk ritimulani sanga malabi ini situru kamu tuan menjamai bak bana lembang beran na inang bayu siele na inang dodo sang kalama namo kibenda niada na nenek kitulang dan disangka na to di potao bunga nalangan di pamatua induk katongkonanta tanda tasigi na kumuha tibas semawa ki tamatilili na panda di bolo angga salurara salubuku turam potongkon rombongan na nenek bobi lamay nanggala rampo betua rombongan na nenek bobi lamay nanggala umpatu siambe na palen rombongan na bati nek linda lamay nanggala malenong rampo betua rombongan na anak nek sari lamay nanggala malenong rampo betua rombongan na siapa pak nasari batu nek loy lamay nanggala rampo maoy mata rombongan na bati nek siman lamay talung lipo umpatu anak tomate rombongan na bapak na Ricky talung lipo mempatu lako anak tomate rombongan na Dr. Emmanuel Auphari SPOG Jomi Wamena mempatu lako bapak na Laras
rombongan na Bapak na Wia, Lamirandang Batu Mimpatu lako Bapak na Palen, rombongan na Bapak na Tania Tondon, Umpatu anak Tomate na rombongan na Bapak na Ria Tondon, Mimpatu lako Bapak na Laras. Angga to datundang malik mati ito na ruyang Kaboro Mario. Pegulilingi indesar rotobium. Toba tamatali na dua mi masola nasa tilidan tamasuling pak pirangin mi kamo mintu telindo mairi. Muira kana budal lo sipatu kula sipanga malimpa merambua pinna diubah bana lembang. Apabila na taon na lon ni komi kadan ene taon petindoi komi bisara toni po tau bunga. Manda ti sedang sarong bisara dito ke tambane baka dia batang di galemi ada na tanan talang nene ipo nene sangka narandu kumulu ala kedolo kapuang angka mialung ditang me palemon mah tulang dan ditang malilu tinggo iya mamandang siuran anna palayan singa dendena amiran potongkong tamatali na pandai bolong anggalayang labi na tondok anggara sapa dua manna bapa malay pemotupan tanti bapa penalembang Nolo kopi bulan dari bulan putusan nakalula. Lima di sandaran dona ombok pantalisan makaraena. Pantara anak padang ditanggung ribu iya padang pengarungan daenan nanek bulu tero padang pengkaruk kallo. Toda ya tondo dataran tongko narura totau meka tau meka boyo ditipet tak ditarumona. Ke padang dinanggala. Pengelolaan na padang tondan karupi na malili bisa bana tondo dibagi banua ditoke. Daenan ditage-tagiran ni tongkonan dia ini tebe banua daw rari tome tondo daw rantea. Iya padang nada tubay ni rare tungkasananna. Iya betul rata malayan sialik na padang dinanggala tau dina tua oleh samaran na padang tuan nan karopina. Nali kada situru na lepong ambulan. Misa kada di petulu pantan kada di pumate. Tumangka umpamarara padang dinanggala. Tumpu berro panatuan nan karopi ina tebulan pula di pelendo rampotongkon ton na paliu mali budan na ton na pasombotane teka borona laku ambe pesompuan na ilan tongkonan maledong olam padang dinanggala tuna turiana sene linda rampotongkon tamateli na kamaran dinan siayo kalamba si baru balana pantarana pada abian dan batu Tolang pada na tumanua batu bata na raya. Iya. Daenan na tumasingkong karangan painayan na tupakuro kolondong. Tung nalapalutugon matondong tanete na to sendana bunga pong kalua tung kasangan na tumadarabu ito maksudi idadi. Iya nenek dipo nenek iya todoro dipo todoro. Lampadang dirandang batu. Tupakuro kolondong tung nalipamatua induk. Kung nangisa pang ngimpi lang daw saungan na lepon ng bulan kung nalalitua ka mata untog na rone. Pagkapakan narakati yung ba para apa tubo na para nalili sa buwa karatina. Natalikuran ni sa lise pentiruhan na. Tiyong ba para ditunggan padang na naimalo bayanan na pagasuhan. Pagkapakan narakati yung ba para diwamena. Todiyo padang na nataranak burong sindrawasi. Iya yang bahulanikan dari batung nakulla alili na nusantara. Wakukuaman bola kamu tendur ni malun randal lagi pantarana na para diwamena. Tang mataku kumakuli lugaw tamagian kumalopi daw sa libo. Umpo pani angin umpo lente daling puro. Umpo lang ko sa pananalangin. Yang parangkan tamatelu ina pandari doon. Kita jalan-jalan ke bagian dapur. Halo, halo. Ibu makan jalan sa temanya. Woi, aku mau kira pemilih sudah jauh.
Mama ko belok dito nay. Harus ready pika. Iyalah. Kenapa tadi itu? Oke pemirsa, kita jeda dulu ini sebentar baru kita lanjutkan. Berhubung ini waktunya sudah 1 jam lebih, jadi kita jeda dulu. Sebentar kita lanjutkan kembali.